Ahan muktada mayambu khurumjari ngasisu mayamgi damakta aini yamna kanarba government job ki opportunity ama pudon laksari aina ngasi project liba government job ki opportunity asidi Indian Airforce na lauba Agnivayu Recruitment 2024 ni Airforce ki Agnivayu Recruitment lae hojik mayam Agnivayu Recruitment ki matangda mayamda exam ki syllabus exam ki details eligibility criteria subject option kamaina mengani habna chingba marking scheme na chingba preparation tawbagi strategy eligibility criteria physical fitness amadi physical height amadi weight measurement chingba mayam da loina khangan jarage mayam na channel sibu subscribe to simbiramu may aduga age limit kaya dana kaya phone no habdo video sida loina khangan jarage Indian Air Force ki Agnivayu thaningba candidate sing yawnaba mayam na video si share to biyo na mayam famda ningsing jari Indian Air Force ki Agnivayu high recruitment Agnivayu ki recruitment si sahi mari ki period ta tawgdaba thabak ni asida thabak se tawraba matungda moina sevanidhi vacation na paisa kharaju pirakani aduga skill certificate na chingbasu issue tarokani asigi Agnipat recruitment sigi matangda mayamda detail explanation tawba hojrage mayamna video si skip tawidana ba na mayam famda ningsing jari Indian Air Force Agnivayu Recruitment 2024 asi government job ni vacancy asi 3500 muki chang lakani aduga my form apply tawbagi date si 17 January digi hokre aduga last date asi 6 February de ogani magi service ki duration si 4 years ogani application apply tawbasi online da tawgadabani training gi matam si 10 weeks tena 6 month muki chang training tawgani magi qualification si 12 pass ogadabani official website agnivayu.sidec.in dagi login tawraga form apply tawba yagani aduga magi exam si tentative oina 17 March 2024 dagi hauragani 17 March ta taba candidate yarokani atopa date ta taba yarokani sidi exam gi date sidi admit card ta yarokani aduga magi selection process kamai tawbono hai matamda ahan bada written examination tarogani written examination sida mark wangba nemba asida depend tawdoini selection fange haiba taragadi aduna mayam kwadigi maru orisi written examination ni hazikti Agnivir oiro Agnipatpu oiro exam na loina mamang thare aduna exam sida mark fangnaba strategy duju ai mayam da haijaramge sigi matungda physical fitness aduga physical measurement sing tawgani adugi matang su ai mayam da haijarake document verification tawgani loira matungda medical examination tawgani aduga form apply tawbada kari document changi habdo class 10 gi mark sheet ama changani 12 ki mark sheet changani aduga diploma tarokba candidate singna diploma gi certificate hapsin bi yare aduga NCC yarokpa candidate singina NCC certificate attest tawba yagani aduga color passport size photo amaju changani 10 KB dena 50 KB muki size oigadabani aduga koi left ki thumb impression oigi khubi gi soi ju changani aduga candidate singi signature gi JPG format taju changani 10 KB dena 50 KB muki size oigani aduda candidate singje 18 years ki below oiribo oiragadi guardian ki signature guardian natarga parents ki signature changani duga magi eligibility criteria habitare koina form en matamda science lorokpa candidate yarokani arts stream yarokani sida other than science na stream yarokani sida magi minimum criteria si 50% satpadi ogadabani candidate si aduga 50% mark yogadabani English ta 50 yodragadi apply tawba yadre aduga magi age limit si minimum da 17.5 years ni aduga maximum jina 21 years ni Indian Army gi amadi Indian Air Force ki recruitment dadi age relaxation laite magi age range si January 2 2004 dagi hauraga 0 to 07 2007 fogi da ogini sigi marakta leba candidate sing loina apply to yagani aduga magi subject khan matamje science subject khan bi yai science subject khan masida physics maths amadi English compulsory loba candidate sing ogadabani asida hariba subject ahum jida ama yaugdaba taragadi other than science subject ana khan bi yagani asida khan bajina other than science sidi 45 minutes kak thagani aduga English amadi raga ana paper ani ji thagani English paper jiga reasoning and general awareness raga aba paper ani ji thadoini science subject larogana physics maths amadi English paper ji thadoini aduga
option aman leiri science subject and other than science subject ani punchilakpani sigijina 85 minutes oigani physics maths english amadi listening and general awareness rakaji oigadabani asida mayam english ki marks se 50 di yogdabe yadre ko science subject khalaju other than science khalaju science and other than science ani je combine tawro fowa eligibility ahum mak punchila fowa english ki marks di 50% yogdabe yade duga magi marking pattern si correct answer oy matamda 1 mark pi gani aduga lan ma matamda 0.25 mark ka kani tawrom daba answer gi di nil logani aduga magi height measurement si male gi na minimum height si 152.5 cm ni mayam height ki issue leibasing Agnivayu dadi height ki issue thoidongna leiramaroi height chu yamna sidadi yamna watna pi ko female gi na 147 cm ओगनी नॉर्थ ईस्ट की ओइना दुगा वेट ती हाइट अमदी एज का प्रोपोर्शनेट ओगदबनी अदुगा मेल कैंडिडेट की ओइना मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट सी 77 सेंटीमीटर नि अदुगा 5 सेंटीमीटर एक्सपांड तोबो ngamgadabni अदुगा एग्जाम सिदा पेपर खुदिमक लोइना पास तो मथौ ताइ सिददी एग्जाम हाइबा तारे सब्जेक्ट सिंग जिगी सेक्शनल पास मार्क लोइना लेगनी असिगी पास मार्क से मोइना कट ऑफ अमा थोरकनी अदु यौबुगदबनी मागी एग्जाम के पैटर्न सी साइंस सब्जेक्ट लोबा साइंस खोटपा कैंडिडेट सिंग ओइनादी इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स अहुमजे पेपर हंगनी इंग्लिश दा 20 क्वेश्चन मैथ्स दा 25 क्वेश्चन फिजिक्स दा 25 टोटल दा 70 क्वेश्चन नि पुंग अमगी मतम पीगनी अदर देन साइंस खनबा सिंगिना रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रागा हाइबा पेपर सिगा इंग्लिश की पेपर सिगा तवगनी 50 मार्क्स की रागा आदा 30 मार्क्स ओइकनी इंग्लिश दा 20 मार्क्स पुन्ना 45 मिनट्स की मतम पीगनी साइंस अमदी अदर देन साइंस लोबा कैंडिडेट सिंगिना मैथ्स दा 25 इंग्लिश दा 20 रागा आदा 30 फिजिक्स दा 25 पुन्ना 100 मार्क्स 85 मिनट्स की मतम पीगनी प्रिपरेशन तौनबा स्ट्रेटेजी जो आई मैम दा खंगनजरके टेस्टबुक हाइना एप अमन लई असिदा मैमना एनी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट सीरीज न सिंगबा मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज लोना थाबा यागनी हजिक टेस्टबुक की ऑफर यामना पीरी टेस्टबुक पास प्रो से लई मतमदा मैम हजिक अहोम ममलदा ₹269 दा लईबे यारानी टेस्टबुक से कमाइना सिनगनी हाबदु आई सरापम मैम दा खंगनजरमगे टेस्टबुक हाबे एप सी गूगल प्ले स्टोर फंगमनी डाउनलोड तोबिरो आई टेस्टबुक पास लईबे लिंक दो डिस्क्रिप्शन दा पिजरमगे मा डाउनलोड तरो मतुंगदा अखोगी डिटेल्स खरा मेंशन मतुंगदा पास है थाब यावगनी पास अमदी पास प्रो जिना हेना कानै जे करिनो है मतमदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंग चैप्टर वाइज अमदी मॉक की फॉर्मेट ता थाब यागनी पास लेबे कैंडिडेट सिंगना मॉक अमदी टेस्ट सीरीज थाबदी यागनी अदुबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दा मॉक टेस्ट थाबदी यारोय अदुना ईयर की पास प्रो जिना ख्वादिगी कानाबनी ₹269 दा हजिक डिस्काउंट पीरी आई कोड T2M है कोड से मैम टेस्टबुक पास लेरमदाइदा राइट टॉप कॉर्नर दा एप्लाई कूपन है ब्लू कलर दा पिकना इवनी अदुदा संगगा T2M है कोड से सिनबियु मैम दा मैक्सिमम डिस्काउंट फंगनी अदुगा अग्निवायु की टेस्ट सीरीज SSC की एग्जाम बोइरो एनी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम खुदिमक लोइना टेस्ट सीरीज सिदा थाबा यागनी इंडिया दा तौरिबा गवर्नमेंट जॉब खुदिमक की लोइना टेस्ट सीरीज थाबा यागनी SSC बोइरो बैंकिंग बोइरो अग्निवायु बोइरो अग्निपथ बोइरो लोइना फंगनी सिदा असिगे कानाबजे मैम लौमिनासी अदुगा प्रिपरेशन तौबदा अहानबगी रिटन एग्जामिनेशन नो मार्क वांगे हैबा तारगदी सि टेस्टबुक सिदा मैम टेस्ट सीरीज थारगा आंसर एनालिसिस तौरगा मार्क वांगनबा होनबियु मागी मार्क की स्कीम से हाइजक्रे करेक्ट आंसर दा 1 नी अन एटीएम दा 0 नी अदुगा रॉन्ग आंसर गिना -0.25 ओगनी अग्निवायु की सैलरी सी अहानबा सहीदा मागी मंथली पैकेज से 30,000 पिरकनी सिदा इन हैंड सैलरी सी 21,000 ओन फंगनी मागी सेकंड ईयर सुबदा 23,100 से इन हैंड दा फंगनी थर्ड ईयर दा 25,500 से फंगनी फोर्थ ईयर दा 28,000 फंगनी सही मरी से लोर मतुंगदा ₹10.04 लाख सेवा निधि पैकेज न पिरकनी अमदी स्किल गेन सर्टिफिकेट सिंग पिरकनी अतोप थबक संग मतमदा सिगी स्किल गेन सर्टिफिकेट से सिनरगा अखोद अपॉर्चुनिटी हेनसु फंगनी अदुगा हाइट सी मेल गिना 152.5 सेंटीमीटर नि अदुगा मेजरमेंट सिंग हाब तारे अखोगी हियरिंग अमदी डेंटल सिंग जु हेल्दी ओइबा ओइगदबनी
aduga magi physical fitness test sina ani subani asida 1.6 kilometer gi run ogani male na 7 minute phogi manungda ngamgadabani female candidate singna 8 minutes phogi manungda ngamgadabani asi loira matungda male candidate ki oina 10 push up tawhangani 1 minute ki manungda aduga 10 sit up 1 minute ki manungda tawhangani 20 squat tawhangani 1 minute ki manungda female candidates kina 10 sit up 1 minute 30 second phogi manungda tawhangani 15 squat 1 minute ki manungda tawhangani aduga exam si form thajin matamda rupees 550 plus GST payment tawgani akhoi gi schedule caste schedule tribe OBC na chingbagi relaxation ambo laite sida payment dasu mayamna video sigi explanation ji bu kamai taw hedo mayam comment section da ibiramu mayam government job kari kari lakpano habidasu explain tawhaningba leiragasu comment section da habiramu mayamna pambo government job sing matam sana explain tawba ngamna bo hona jage mayamna video sibu like tabiramu channel sibu subscribe tasamirumu ngasi gi ndi ai matang sida video si tension jage thank you